then yena ukhazile nina ukuthi yena angeke kuba budisi ukuthi umntwana amwelise la endaweni la ngoba nina nobabili I mean ayikho into enifuna ukumhelebha ngayo and kuba yini ningamhelebhi Asithi mara yabona mina ngizakuwa sisho indlozi yangibhalela athi babona ngithi kuwe ngithi mani Phili uyazi lapha ngiyafuna ukuthi ngiyenze into lemayesi 1 2 angikhoni ngoba yenyana anginamali wena kufanele wena sifamba nohelebhe mali hayi wena asithi mayesi la ngifika sengiyafika ngithulile angaphathi next na uthi ke muthi mani nakho ngikuphethe masengichoda so ne20 rand anginayo bathele udle ngamazinyo into lo uyigcwalisa kodwa kufika umuntu athi kufunakala 1 2 for umntwana lo ungiyangitshela kodwa nginalitho uyazi umntwana lo ngizokutshela istory abantu bathanda ukuthi uveze into yakho abantu abahlezi bafike ngosondraga hello yebo marufuna ukhaje kunjani mfari nekhazi ukhuluma ukuthi umntwana uyawela kheweza wazosibikela ngoba uze last minute wazositshela bona bathi umthokozisi uyawela mara khaya azokubawa ukuthi umntwana uzokuwe asazi ukuthi umntwana thina alithi wakhamba nabantu abakhe sicabanga ukuthi umntwana uyokusela ngani batsho anifuna uhelebha okay ngizwe ngakini mina niyafuna ukuhelebha umntwana le njengoba wena mina nakide njengoba thana akasinjani njengoba njaya ngakho njalo bengizomhelebha mhelebheni abasikhuluma siuefa usithuka kuphela waye angasitshela akasitshela emehlweni sihlebe ebantwini wayi kanti maye angitsho nina nibakhulu nibadala nanibadala umntwana nakenza iphutha nimenza animthathe nimlungise nimhlalise phasi phela nje umntwana njengoba awelile udinga nokho akadingi ibonyana kose nizokudosa futhi mina umntwana lo anginasono naye anginasono naye net unina akasi right umntwana ngamenzela everything why unina ngabe uyangibawa hlale phansi esikhulume manje yabona nina why unina akhethe ukumlethela ngoba uyakhombisa ukuthi benifuna uyezwa bona bathi lethwe ngithi la benifuna ukumbangela ihlazo nifuna ukuhlekisa ngaye bambone that is why nikatelela ukuthi akezela batsho njalo angithi asikatelela bona bathi kutsho thina ukuthi ezela mina ngibaleka indingo emele azisekwa dlawulala ngoba ngimaza kabereki mayena nazi ukuthi akabereki uthi advice ukuthi akeze ngapha esizokhona ukuafford maye nakho manje ngithiwa umntwana lo kunoba naye le indingo ezifikeka kula kuseduze uyabona uzokhona mara le ngedlawulala kufuneka intransporto zabona obesa mntana chapona obesa maye angichaza ngoba useniyabona kahle ukuthi ukuthi yazi bonyana nifuna ukumkhela lokho unakho mina bengizomzama ungamzami mhelebhe uyabona umhelebhe ngani ngesibanga somntwana lo uyayibona yeah maye wena gogo uthi nawe uzohelebha ithi ngikutsheleke batsho gogo before batsho nithatha umduduzi ninise camp ukuzofuna ukuthi umduduzi abhadeleke instead of nithatha imali leyo yokubhadela camp igcwalise yokuhelebha kumntwana nibona ukuthi ngcono ukuthatha umduduzi ayisiwe camp ukubhadelele camp umntwana ahlale ngalanga nalutho jama ngitshela asithi abantu aba ingoma le bayikhuluma mara mina ngazi bona bakusela ngoba nangibazi bona bahlala right kuyile abantu bakhuluma mina ngihlalela abantu bayikhuluma mina ngihlalela nangihlezi konjaya ngelast minute bese umntwana ukuthi bathi umntwana uthunyelwe kwadlawulale kodwa usikile kumntwana bathi ubuyile kona shaka nandozo akakapheleki asisho ihleze ekhaya phambili right uthe even ngithi mina ngelast minute hayi ungisondraga ngithi mara nina bakhi bandla into yangithonya kolibandla bakhi bandla ekhaya phamasenga ayathayela ngiboleka amasenga mase kufika umfazi lo lapha ngiboleka khona amasenga ubuya kusesakhe ngapha ngithi kuye ngithi ngokho yazi ukuthi kunjani na asele kwakho ibandla nje umuntu aloko sabonyana aphume la bathi naphuma lapha nje nimthomba ayikakameli uthi nengakameli uze ekhaya ngizakuboleka ithunga lemthombo danza ukuthi ngakhe ngabarehe yakho lungibuyisela
nangambalangile kokhona entrambama manje ngiselitshinga thatha imithombo le nethi nangiphuma ngosondaga sisho elingamatsho ngelesithathu yaphuma into inhlangano ekoloyi ngibuzwa ngefirst ngithi msingu efa uthi siya kwamalume uyakilo siya kwamalume sifumene ekhaya nganamboni ngiyamvumela ngifike ekhaya kodwa bayafika bathi kwamalume anginamboni ngithi kwamalume akho basayekeriki awa asimthombo le angiphethe awa kuba rehe silala nabo ekuseni ngithi mina vukani imithombo ngingwathi imithombo nengumelo ngibeke etafuleni ngithi vukani nipheke utshwala kubanyana amalanga bawabalako utshwala babukakazi ukubila bavuka bawubasa bapheke utshwala nasele ngithi ngiyoqala utshwala ngifumana utshwala bakhona buncane manje ngithi ngari kanti nje nangithi ngifumana no absirate ngithi thatha namazi ngigcwalisa ipotoli bathi kuzoba mamazi ngithi isikokelo sengikala ngasipotoli basama laba batheka bapheka utshwala bakuyaphela babephula bapolisi ngesikhathi banyana bakuthatha utshwala oba ngikehlile bathatha utshwala bantramba manisele boyenyana siyokulala ngithi maramsi utshwala bunamhlanje sinangomvu ngelesibili ngomo yapho bebengasela ngithi mina ngibonge utshwala buphi bathi sibekile ngithi masikena babembesi ucala ngakwagogo ngiyangiphishina buku ngiyangendlini yabo ngithi hawu kanti nibeke hlalwani bathi awasibekile ngithi hayi msitshela kumele bana yibiye ngiphishini ulale kufuthumela ngoba ngibasisa Kuthini ke futhumela? ukhona usinyeka kusasa ngelesithathu uzabe ebhedela uthi simsisibekile kusho mama ke musisibekile ngithi abuye ngiphishini mara nginangithi ngiyafuna ngifana utshwala obenzeni bathenge ekamurini leya badosa amasofo la batsholo babeka ngemva babembesa ngengubo ngithi hayi aphume ngapha buye ngikhwishile lapha kumele kuzakere umfuthumela khona unomsana kwakho oyena okhupha umntwana ngithi mbuthatha utshwala usengekhwishini so bukhona umfuthumela kwana ngikhwishini ufuthumela umntwana uthatha utshwala babusa ngikhwishini uyangizwa ukuthi ngithini utshela unana ngithi utshwala babuye ngikhwishini umsana uyabuthatha ubusa ngikhwishini unina lo uthi akho singitshela waye ngemva kotshwala bakamthokuzisi unani ngemva kotshwala bakamthokuzisi uyazi ukuthi igamelo liyaphi manje ngidonda ukumphendula ngimbuze ngithi utshwala ofana ngibe nechona kodwa libe rehe ngoba yana qala konke nje ngokwami uthi wona tsho njaya akhe ngimphendule ngithi ngisukuthi ukuthi angisinex lo ubeke utshwala ngemswala ngiyakhamba ngiyokulala yabona utshwala bobubereke ukuthi utshwala umtshwana ingoma neseliphuma ihaba likhupha umntwana ihaba lingenisa umhomo ihaba ligude yena asisho konke njalo ngokwami uhelebha ngisho kuphi imali angisho nakho ngiyakuzwa ngiyandaliswa ngithi nangingahlala phansi nakho khunye batsho bonakala ngathi vele inzwana ayikho ngoba ugogo nabaphekako okuphekekako bona bafuna ukupheka babodwa netiye noma kuphele inena bose uzithengela ifish oil ikhona nipheka ndawonye or umunye upheka yedwa nangaphopheka nipheka ipoto eyi-1 ipoto eyi-1 awu akekho omunye udlela ngecadi omunye ukhunya ukudla nidla nonke vele asinjengoba nangilapha nabaphekileko ngiyafika ngidla sithi wena nawuphekileko bayadla wana nangiphekileko abakufuni kwami uyezwa igama lithi kutsho ukuthi anidli nonke lapho utsho ukuthi omunye nomunye upheka ipoto lakhe ufuna kube njalo vele hayi mina ngitsho ukuthi kwanjisi amapoto mabili ngifuna lo kuba yini kunamapoto amabili kungenxa yobayana qala msigama lokuthoma ukuthi ufuna ini ngemva kotshwala kamthokuzisi mara akanani next etshwaleni apho wena nawuphekile kuvana ubaphakele ubayisele or wena so angibaphakeli mina ngiyaphina ngiphekile ngiyapheka uzidlela thatha iplate lami nabakudlawo kumele bawuthathela umuntu nangabe ufuna ukumphakela ngisho uyaphakela ukudla ngokwabantu bani bese njengoba bakhona uta thumela umntwana abanikeza ukudla bese kuyadliwa nabo bayazi ukuthi okay gogo namhlanje usuphekile pheke thini mara nase kunguya asaba nakathi uyangale ngapha ukhelile ngapha kunezinto zokupheka ukupheka njani hawa umzulu wakho njalo ukhiyelwa singithi nophatha angikhwishi nangivalo that's why umntwana bona yazi bathini kimi bathi umntwana lokuzukuthi aphatle bathi ngincabana bathi mina ubamba isikhiye bathi bengibamba isikhiye bosibambile isikhiye sona isikhiye mara kudala ke umntwana lo kunesikhiye nami nginesikhiye
uyabona masisikhiya mina nangifuna into ngakubona vele konke imshini ngakuyapha nangifuna ukuvula ngifuna into ngakuyapha ngithatha sami sisikhiya ngikhiyuluka yena akakhambileko mfana ukhambile nakabuya nayo yakhiyulula yabona isikhiya sami ngisiphethe usinayo unaso asitsho khana irumela azange nithi ngilakhe ngelakhe Jesu wayeni beke imshini ngakuye ni umuntu eligezeli igezeli ingakuyi imithana ingakuyi okay manje si basho ukomike ngamvuleli that's why ngingakamvuleli ngoba yena kumele avule ngakuye alala sisho manje singaphe kulele mina ukuphathele ini basho ukuphatha ikamera lakhe akaphathi ngakuwe basho wena uphatha iroom lakhe afuna ungena ngakuye uphathe ngakuye waza kuphatha nanga kwakho namanje siyabona anginalipha ngalala khona umnyango liphatheke yonke nalo uphathekile nalo uphatheke nalo uphatheke ngiyokulala phini mara ke koko ithi ngibeke in short asibeke nilanga sizokuhlala phasi lapha ekhaya ngoba kuningi ukubonakala ngathi kusale emuva ekudinga ukuthi kudindiswe ngoba nisihlekisa ngakumakhelwane nisihlekisa ngabantu ngoba ithi ngitshela iphuzu linye emntolo uzwisise uyazi ningaka gogo ngiyibo-ke uyatsho ukuthi mina ugogo lo bengimthanda ngehliziyo yami yonke ukuthi bengithi noma ngibereke ngithola itohane ngimthengela namanyathelo batsho ngikutshela ibatsho khombisa ukuthi ngendlela benginethando naye ngakhona ngagcina ngibonela ukuthi ugogo akangithanda maye mina ngifuna ukubuyisela ithando leli beninalo esimeni ngaphandle kokudosadosana nokuthi ubani wayenzani gogo mina into engifuna ngakuwe ukuthi wena yehlisa umoya wakho phasi kwanjesi nibuyiselane kuphume konke nangabe kunesigcubo esikhona osiphethe kufuna ukusikhipha uzasikhipha ilanga lena ayakhipha gogo wangona la for the sake of umntwana lo ngengumeni lo ngoba nje nokuchaza amakhelwane ngoba umunye athi ngifuna ukumbona iye uzokuhlekwa vele uzokuhlekiwa ngoba nawe uzitshelile ukuthi mina ngifuna ukubona naye unehliziyo ukuthi bazitshelile ukuthi bafuna ukungibona bafuna ukungilaya mara ke nasingahlala phasi sibe ku drawing board nje singasaqala ukuthi ngibani asiyenzeni izinto sizenzela for umntwana lo ena ukho lapha ngingaliwa imizi ungabona imizi angamdeni ungaliwa imihle ngaphandle ngaphakathi semhlabeni naye ngitsho njani ukuthi umuntu uyaxolelwa akunamuntu ongalwiko qala nabo nje ngina sitsho enhlala nomduduzi ngine experience izinto ngomduduzi bona abahlali naye obvious umuntu ongahlali nomntwana nakafika amtshela okungapha kwangapha kabatsheli bese bokuzonda wena bathi akusho ukuthi nami ngendlela bengikhulumeze njalo because umntwana nakafuna ifreedom afuna ukuthandwa nguwe yokukhuluma leli hlangothi lakho kumbi so umduduzi ulakhi nabafikileko lapha bakhuluma nomduduzi kuthi ukuthi abazi ukuthi ngihlukumeza kangangani wena the moment ufunela umduduzi uyatsho ukuthi umduduzi umkhulisa sisena 3 months nangabe bongamfuni bozophikliza umbulala sesemncane njalo mara nakho umkhulisile ngamkhulisa abengaka uyanyala ngibonile ukuthi uso angamthatha ngisesemncane abengomshiya that is why ngithi unina kamduduzi nakalalawo nabe ngemuri Johannesburg ngihlala iSoweto mina mara uze ukuthi ngibuye eSoweto ngabe ngoba nyana uma khona uchiya umntwana 3 months ugogo wakhe yena lwakhamba noEfa lo wamchiya wathi naphume esangweni lapha wathi Efa usalubona umntaka kamakhona lo ibani utshela umntwana isikolo mayisukumagida khona ngahawukela uma ngahawukela ngathi umuzo omthini umntwana ongaka ngalisa iSoweto wabuye ekhaya ngabuye ekhaya ngakhulisa umduduzi namhlanje umduduzi umuntu ongangikhuluma isiko hayi mina ngiyazisiza lalela nazi into engizona ukukhaflela khathana khaflela ugogo lo ngubani yana umduduzi nini lalo lamba mntana phadako akhaflela angitsho lokho niyabatshela ukuthi bamkhaflele ngamathi yathi uyamtshela bonina abangithi nangithi ngifuna uyabona nanezinange bani lapho efa mina mahini ngikhwazela ukukhuluma uEfa mina mahini ngikhuluma malo right ngoEfa nalelayo gogo mina ngiyakhona ukuyikhuluza noEfa ngihlaliseleni mina ngizokuza ngizokutholanga ngifike ngihlale nani izokulunga imole ngibe bona amachegulazi lokho ngithi mina ngiyakhona ukuthi at least ngenze ukuthi imndeni ihlaliseke ngizokuhlala kuhle kukhulu ngaphandle yonke into khona ngizokuthokozela lokho ngizokwenza ngizokuza mina bengazi ukuthi ngisesereke mina ngimakoti lapha mara ekhaya pha kusesemnandi nakunjalo ngibonile that is why ngintshela ugogo ngiyathokoza kuze wena omkhulu bamabhena bengithi ngizomtshela bamabhena ngizondinga ngoba mina ngizithola ngingaphakathi
ngapha ngifuna ukuhelebha ukubabolilako umduduzi ohlala nani nina nanifuna ukumisa endaweni yokuthi udiscipliniwe babuya bathi umduduzi uyabetha umduduzi lapho abantwana yabona igedi ivulekile yabona igedi ivuleke njani abantwana laba nabahlukumezwa ngabaziphumela bagitsho uyazi umuntu obetshwa ngunjani ngoganga ukuthi into esiwayenziwe basho batshengise la batsho uvuvukiwe la batsho selabetshwa lesilala wathi kulo baba wathi ngiyabawa namhlanje ezile kola wakhuluma rehe khulu wathi bamkhulu nakenze oneka kanje asibethu umuntu nedi mduduzi wamkhali mabu wathi xolisa sisho waxolisa sisho wathini wathi manje baba umntwana njengoba enze nje ngiyakuxolisile mara nange wabuyelela wenza into leyo ungitshele namhlanje ngizako nakho angazi ukuthi ngizomthatha ngimsela phe bawuntutsa khona angakhohle amagama akho mina nagoke nasayenze process bayasidisturb uyabona bathi nifaka umntwana ngathi